Kitabu cha Maira mriango wa 14 mstari wa kwanza hadi wa fungahe hanamba azuzuni kunena mioyoni mwao makamba hakuna Mlungu ni afisadi na manahenda mautu ga kutsukisa kana tamwenga henda madzo Bwana analola anadamu kula Mlunguni aonekala kuna yeyosi mwenye hekima mmalaye Mlungu kila mwenga adzakosangira usimadzanongeka kana hata mwenga ahendaye madzo hata kahana hata mwenga vidze watu usimahendao mai kama na mama nyacho ao manaria atu angu here maria jomukahe na kama mwiha Bwana haho madagburani woga jomu mana Mlungu ahamwenga na atu enye hachi ninu ahende amai mnaivuruga mipango ya mkia ela Bwana ndechimbiriro ya kwako kikalaho wokoliwe Israeli ungakudza kula Sayuni Bwana ndiho ujato hali atuwe atu wa kizazi cha Jacob mandashangilia atu wa Israeli mandafahirwa